Dila ndimba de gapana nente magafana na yenyanga. Betila. Betila. Makwanya. Viokale. Ndimba de gatumina ngita fana na yenya. Yenya. Dila ndimba de gatumina nente la fana na yenyanga. Betila. 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 Dila ndimba de gapana nente magafana na yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Apa tutukiri, apa tukwenda, apa tukutuka kumbanza Kongo. Tuduluka nongo, kumbanza Kongo. Nana shushu nanga, kumbanza Kongo. Yaya le vrai malien, kumbanza Kongo. Nana yo wayengo, Lais, Mayasi, Lenga Mambo. Nzalwiza ye, mama. Kiambote kieno kangwa ontono wa Kongo liantotela kiambote kieno kangwa ontono kutakutulanda mwamu ole yai kiambote kieno kangwa ontono usinga kutulanda okunima kiambote kieno tufutu yaka efunda lya matondo kwa tata nzambi utuvene lyaka empasikila ya kuiza lyaka kimvuka kieto mwamu vavansanda pasivo twamokena mwamu ndingeto ya Kikongo ingeta iwa una kikilo mono ndoma zolanga indinga Kikongo yao kikilo ndoma ganga lelanga otoma mokene inapo twasobele elumbu kya kuza vuanda vavancha sanda pasivo twamokena mwamu ndingeto ya Kikongo twatukidi munalumbu kya sabala wakumini wao ulumbu kya uno kya lumingu konto kya lumingu omwamu lokole kya kimwamu wole yai konto vana winange wa mwana Kongo lya totela zayangavo uno tukalanga yemoko kyetu fansanda wenda muna YouTube isoneka Kikongo Talk Show mwamu na tulutilanga muna YouTube muna Facebook tunira muna malongi makikongo mwamu na tulutilanga idinavo Luiza lwasona mampasivo watu muna endingeto ya Kikongo mpasivo endingeto ya Kikongo yendo kuntwala keifu o kiambote kieno kwa yena onton unanzolanga to mopovelavo kyaku kyangani ingeta kyaki ekikongo yikieto indingeto idinavo tufete kyangalalanga toma bova endingeto ya Kikongo mona Maria Masamba kwa yena onto na kelunjeko kwa yena onto na lukuza kota na lumbu kyantete mkumbwane Maria Masamba yatuma kuza kutisonzola mundinga ya Kikongo mundinga Kikongo mona yatuma kuza kutisonzolela vanantanda andonga onto no yatuma kuza kutisonzola mnandinga ya Kikongo dinavo ibokela ngampe ndumba ematoko kelumoni nginsoniko vovange Kikongo banaka bazevo ba Kikongo ko ludongoka uvova ekikongo ndingeto yai idinavo tuizididiaka mulumbu kya uno mpasi tomokena vavansanda muna ndingeto ya Kikongo idinavo kinampe mono mosiko nzenza mengina yandi ngwankazi tunayandi yani mosi sekajisunzula kavova nkumbwani kweikena muole yaituta mokena kweikena mpasivo indonga ontono itakutulanda baza yabo nani nginayani mulumbu kya uno kyambote kyaku ngwankazi udisunzula mvovo wangeye we yenge lyaka yaya vonengwa Masamba monunlekeno mbuteno pangyeno ekumbwame nlongi lutona dio panzu pamba ni nyemba
kuzunga kya Bruxela vo kuntsi ya Belgica izingilanga. Ingeta tutondele ndonga ontono itomene landa iwidi ezina lyako iwidi mpe efulu o vuanda idinavo twizidi uno ngwankazi luto nadio ngina yandi yani tumoke na yani kanti ontwa diambu utuneto vava fungudia diambu ituneto vava uno tuvovela mfunu wa masona mandombe mayetwa ndombe pe masona meto tuna mawe idinavo uno intwa diambu tukadila wa ovava kikilu mfunu a masono mandombe iwawo kikilu idinavo luboka siana lubake kunda yeno lutoma vuanda lutoma kutulanda ndonga ya yetwa ndombe kabazeko vo yeto mpya ndombe tunena yema sona meto tunina ekikongo kieto kina yema sona mani mana kikilu mambuta mana mayantikila kuna ntama yantama masono meto mayeto ndombe mena idinavo unu mfunu amasona mayeto ndombe tu vovela wau mpasi voto aluta muna moko kieto ngwangazi luto nadio utuzai santete masono momo kadi ndonga ya wantu itakutulanda nanga kabazeko kikongo diaka vo yeto ndombe diaka masono tunamao wau utuzaisa masono momo mayeto ndombe wei menena wei mayantikila vovo wange yewe Yenge diaka ya matondo munapova munakumvane pova kansi masono tangu zinkaka atwa yinga na banza vo kanu tutavova mamu matadi vo masono mandombe awa banzanga masono mandombe vo mandombe ndinga inkaka diaka vo ndinga impa kansi masono mandombe kandinga ko tata nzambi wavange antu yani pa utuvana izindinga zetu iwavo mukatita zindinga patufotikala ye masono esalu kya masono yandi wasonikanga ezindinga za wonso yanuvana nga mvimba enzila enkipila atu afueti vova po afueti soneka masono mao vozi ndinga zao iwao ve lumbu kya unu yetu kieseka yengi tunina kya vo andome za wonso na fueti yangalala pasi vo tuninanga ye masono meto masonika ezindinga zetu masonika minkanda mieto masonika mambu mawonso no yeto tuna mawetsatu vo ya yapila meninanga tutondele kigilu tutondele yeto ndombe tunina pe ye masono meto masono mayeto ndombe kendinga ko kanti kikongo kya kituvovanga basi munakyova ikisina muna mabuku ovo munankanda tuinina mpe ye masono meto bila tusoneke nanga yeto akongo ovo yeto andombe idinavo tuna kaka landa muna moko kieto kya uno kinaki kilu moko kya mbote moko kisinga kuza ziula kikilu emba kisilu za yeto akongo twazaya mpe ovo tuinina mpe ye masono meto tuinina mpe ye vile eto tufete soneke na omabuku meto ovo inkanda mieto ingeta igwa una uta idinavo tuinina kaka vava moko kieto ngwankazi luto nadio utuzaisa nkyamvu wayantika ovo nkyamvu mbutazeto babakisavo yeto mpya ndombe tuinina ye masono meto matondo diaka munokuvana epova ya vonengwa masamba kansi kanzeko diambu dimusinzolele vova ndombele mvimbe dodo kolokwa yeno momamu nzolele voto mokina muna ndinga ya putu lukeso mudiambu ngini nange yatwa yingi peta kutulanda atwa nkaka longo keta longo ka endinga kikongo atwa nkaka kazeyo ndinga ko kanse tsatu zao pa azaya emambu kipila mawatika emama sono mandombe
ekipila tufotivanga pasi voto longoka emandombe kanzeyeko kipila yenu lumwene yavovaka kamuki Kongo vo yavova muna mputo lukeso kinavo yeto kwa tuzolele mpasi vo wantu bavana kikilu endingeto ezitu efulu vana kifanu kini mbote to avovela kaka vovela ntete muna kikongo vovele muna kikongo vo olendi sasi la fya kete muna kimputulukezo kanti okwa kikongo kifete sunda iwao kikoluke diambuko ngolivanga muvove kikongo savu muno kikongo pake nzembi bavova kiamboteko kasi ngolu limbuki kulu ngolu tunavanga votu yekola endinga kikongo mambu matadi vo masono mandombe mawatika Halo mambu matadi divo masono mandombe mawatika muna kiputulukezo 1978 mambu makala vo revelação ya mfumu Kimbangu yani wavaika mundozi walotise ndozi kwa mbanki yetu vo mbuteto vo nlongi wa Beladio mpai kuna mbanza ngungu vo kuna República Democrática do Congo tutondele kikilu kinavo ipwa kuna maya nchikila masono momo wao vo lenda kutusasila yetu aontono ye mono ye kangu takutulanda twazaya nkyamfunu a masono ma yeto andombe efunu kya masono mandombe yetu aonso tuzeyevo muyatangu kani abandombe vova zindinga zao wao kana zole vova zo zindinga zole sonika zo zindinga tangu za yingi tukwenda ngebaka emasono maatu ankaka muna kiputulukezo vo alfabetu mawatu ankaka iwavo tunamuna etu mambu mankaka tuna vova watu sonika pamo mambu mankaka diaka tuta sonika iwavo emandombe mezidi matuvane fulu yemfunu kwa nkanda ndombe ingeta iwao ovo masono mandombe maizidi ovo mena masono mayeto akongo mfuno mpasivo yeto mosi wazaya sonekena muna masono meto ingeta iwao kanti ekyuvu kyankakalia kanzoleli yuvu lavo masono momo ndama mavaika wao wei yeto akongo yeto andombe ketutomene mozaila ku masono momo nkiadiambu yavanga mampasi vo masono momo kamazaya kaniko kwa yeto akongo tutavove kikongo twasoneke na ngampe muna masono meto ingeta yaya muna kyuvu emomambu tangu mvima metabaka savo yenu mosi luzeye embamu matadi yetu mandombe vo mambu metu manfunufunu tangu za onso nokaka mupita lakani makalanga emomambu pila mvovele muna ngwatikilu mfumu wa Beladio wabaka revelação muna 1978 yandua vana zo ndozi vo mavangu kwa nlongi wa Beladio mpai nlongi wa Beladio mpai wakabaka momambu kuna mbanza ngungu yandi muyana tangu muna nzunzambi ya katolika kakele sambilanga okamuna momambu wayenda kuna nkamba kendaga vovo momambu kamwene kuna nkanda dia nsuni dia mvuluzi Kimbangu vo profeta Kimbangu iwo tuzevo umomamu momavaika yandiwa vanga mamu mawonso nupasi vo nkanda ndomba zayamu kansi yetu tuzevo yetu awonso tutanwana savo endombe kabake fulu kyane vo kabaka kinkole mukati kya kinkole mambo mawonso no makwiza mometavana mvime mfunu kwa kana ndombe
Mindele ndombe diaka nuanisa ana nuanisa emo mambo vomo mavangu iwava temu lumbu kya unu atwa ingi kazeye masonometo mandombe ko ingeta iwao kikilo woto minefo vavo temu unu lumbu ndonga ya yeto a Kongo kabazaye a okofo yeto a Kongo tuna masonometo yeto a Kongo kikongo ketu mpilanka kama masono manka kama yeto Kongo ovo mayeto andombe mesona menanga wao mpasi muna yeto andombe twa vutu kavu twa zaya twa longoka kazaya kome twa longoka kadi katuzemo ko masono momo kama tomene zaya kanako mpasi vo twa longoka masono meto maito Kongo we tufete vanga masono momo mafete zayaka kwa yeto ontono ovo mafete kadiaka o menavo masua makadi masua mamena onzo muntu kavanye ngolo zani kenda kadiva vila we tufete panga basi votwa zaya o masono mo mama sono ato onsono fotivo vavo mama sono mazaya kene munza ya mvimba kansi kabo ato onsono ko enjozo lele longoka emasono mandombe kani kizole le ya ndi fotikota mona YouTube kani soneke ne mandombe vo écriture mandombe bosima vaika kani mwene pe vo a nzo le mvimbe soneka vo zaye soneka mama sono fotisosa pa yatu asambilanga muna nzunzambi ya kimbangu vo kimbangishta au mvimba atwa yingi muna katika nzunzambi ya kimbangishta azeye mo masono mandombe konso mutu inanga kwa ku Belgica tu inanga nzunzambi ya kimbangishta ku Brazil pa tuninanga kuna Angola kuna France kuna Londres fulu kya onsono konso ndio mutu zolele zaya sonika masono meto mandombe kafuti kwenda kwa watu asambilanga muna nzunzambi ya kimbangishta tutondele kinavo utuzaisi utusongelevo nkiafulo konso muntu kunyina yenchato longoka masono mandombe kenda fulu yoyo ovo vele mu YouTube kenda sosa masono mandombe bosime vaika ovo kasosa embuta za wantu zadi bundu za papa kimbangu kediambuko tunakaka kwenda mna moko kieto moko kinakita didivo masono mandombe masono meto yeto a Kongo ingeta iwo kaka tutakwendela wau ekyuvu kyankaka kinavo muna masono momo nga ngeye ozemo kala ovo walongokele mokala ovo walongokele moko utomene ntete moto masayako we menena kuna kwangeyo masono momo mono ya longoka masono mandombe muna anu 2015 2016 e 2017 anvana diploma ya professor ya mandombe kwa Belgique ato onsono nazingila kwa kunti ya Belgica kana zolele longoke mandombe ato ankaka pa kuiza na kuiza kwa kufuli zingilanga ato ankaka pa kani kwa nda na zingilanga wakwenda nga voku na Antwerp voku Bruxelles alongoka masono mandombe muya entango mono nzeye isoneka masono mandombe ngini nanga ye diploma vo nlongi wa masono mandombe ingeta tufia ukilikikilu kina vunge walongoka mokala ngeye mpe ukutulongamo kwa yeto ketu zaidi mo masono mandombe ko mono zaidi moko zemo sonekako zemo tangako kwa yeno wau tulongokela masono mandombe iuna kaka tutakwendela mna moko kieto pasivo twa tomazaya yeto andombe mpe
tunina ye mambo meto ma yeto kikilu tufete kikilu moto mavananga efulu fete movananga mfunu mpasivo kinkulu kieto mpasivo endingeto mpasivo mambo meto mana mambote kama fukiko idinavo yeto Kongo itwatoma kuza sunzukila umono Maria Masamba yatoma kuza sunzuka muna vovelanga endinga ya Kikongo muna mokenena na ndinga Kikongo mpasivo katufukisi ndinge toko dinavo kinavongeye uvai kilimpediaka yema sonometo mandombe dinavo twinina kakavava lembo umosi ke utoma sukulanga mboloko kiambote kyako kiambote Mbuta Mbemba kiambote kyako kiambote kyako mwankazi ndwandele da Silva kiambote mavimpi maku tutondele Matondo Mbuta Mesia matondo maku papa Mesia matondo idinavo yuna ntuka fufangavo lembo mosi ke usukulanga loseko kanti lembo mitano fo 10 mito masukulanga loselo ito idinavo yeto a Kongo tufete kala yengu izani tufete kala yelu kutakani mpasivo tuanata endinge to kuntwala ke tuvani kaka onfuno munandinga ovo muna kinkulu kya kinzenza ko kanti yeto mpya Kongo tufete kuizanga munandinge to muna mamu ngeye mambo to zaidi muna kinkulo ze ozaidi folu santu ozetu mavana luizanga mpasi twasalilanga ekintwadi idinavo yeto Kongo tufete kala kikilu yenzola tufete kala yelu kutakani mpasivo kisaluketovo ensinche tokafukiko wenda okuntwala vutukidikaka muna moko keto muna ntwadiamu tutavovela masono mandombe masono mandombe imama tutavovela vava vo ngwankazi lutonadio volenda kutuvovesa masono momo muna longo kamu nga mpasi mena vo kamena mpasiko muna longoka Ingeta yaya tanguza wonso nivo vanga vo mumambo matadi di ndongo kilo tangwa wonso no konso mutu zolele longo kekima pasika kinakala kansi kani zolele eke okima kakala daka impasiko kansi mandombe pasi zini nanga iwawu kansi kani muyapila kani kezendinga Kikongo ko mungyati kilu pasikala malembe ngemosi bosuko mazaya ewawu ya pova ya avovele ya pila avenge tu asidi ya pila yo pila ka tu kwendela kasi masono mandombe mungyati kilu pasi zeni nanga depois com tempo fica normal kediambuko oyena onto no a Kongo lutagwa Luiza olongeto ovaikide vava katusongesa masono meto mayeto andombe masono mandombe Luiza mpasivo twalongo ka masono meto twazaya wei usonekeno anga kiambote muna masono meto masono mandombe idinavo Luiza nga kwayena onto no mpasivo twalongo ka kelu vani kaka ngolo kuna longo ka English ko francais Espanhol indinga kazina kwa ndinga zambiko tulongo kanga konso fulu vana wele kinga na keta bambu tavo vo wele vana vata wele bwana vo kulumonto beta kinina ngedi akakinina kulumonto vo bavwanda bena ngempe vwanda vo batela mabena ngempe tela manyi wao kwani fitelongo kanga endinga zanti zina tutazingi na mfunu kikilu zina endinge za zina mpasi twazaya emokena pasi twazaya vanga mambo meto mama nkanda mama onzo no muna mboke neno mekadilanga kanti ketuvila kaningiko
yetompe tunaye ndingeto yetompe tunaye masono metu masono mandombe Luiza basivo twalongoka yetu aontono zaya emasono metu I una kikilu tutadiatila mwamu moko kieto kyuvu kyankaka ndenda gyuvu la mna mamu matadidikaka entwa diambo utavaiko vava masono mandombe dinavo kwa yena onzo nompelu takutulanda o masono ma tutu kya bokelela mena vavana konzo muntu nenchato abokela masono mena vavana WhatsApp lubokela mpasivo tua lwavane yuvu yeno mpasive lwavana mpe nkikutu bevovelana basi lwavana mpe engindu yi basi lwavana mpe engindu zeno weluta mwena iwa una kikilu yetu tuzolele twasadila ekintu adi yo yeno dina vutukidikaka ovantu adiambu masono mandombe masono mandombe kikilo wau ngwankazi lutonajo olenda kutuvovesa omasono momo nga menena kikilu yemfunu kwa yingi kwa yetwa Kongo ovo kemena kwa nikikilu mfunuko utuzaile sante kadi wanta kaka balenda vovake moma sono momo kwe tunatamo moma sono momo ketuzemoko wa utuzaisa nga mfunu kikilu mena una vovelevo mfunu amasono mayeto masono mayeto andongo wa nga mfunu kikilu mena muna luzingula yetu akongo matondo yaya matondo diaka masono mandombe mena ngefunu kikulu muluzingu vo mumoyo kwa yeto bena kongo vo mumoyo mankanda ndombe pila mosi nzolele vovavo etata nzambe okavanga hantu wavane fulu wavane zindinga zao wavana pe ye masono masono tutavove wunu masono mandombe masono makulu kazi mezi didiaka savo nkanda ndombe pra levantar iwavo mandombe masono esaluke masono yandika kasoni kanga kakaku enkumbu za bantu evo empova dulavova masono mamuma yingi kavanganga pila mosi patu monanga mundinga za kinzenza ninanga masono mau mukati ka masono mamuma yingi avanganga unu pa yetu tuninanga masono mandombe bosilumona kwa quadro mambu yevaikisa mukati kyokyo matadivo masono mandombe savo mandombe tuninanga impova zole mandombe uma abreviação de duas palavras desole de som elevou mambu depois vem ndombe significa mambu mandombe juntamos quer dizer mandombe mamukati kikulumvimba mandombe masom elevou mambu mandombe que quer dizer simplesmente coisa de negro mambu mandombe kamambo batu nkakaku ingeta tutondele kikilu kina vutu vene entasa ya nkumbu yoyo mandombe isongelevo mambu mandombe mambu mayeto kaka andombe dinavo Luiza kikilu mpasi twalongoka mambu meto twalongoka ekinkulu kieto iwawu na kikilu tuta diatisila esaluketo muna mambu mayetu andombe bumasono mayetu andombe volenda kutusongeso wawu ovo watusongesa yani masono wei mesona menanga ye kia utusongesa wei masono menenanga keti wei mesona menanga ye tusasi lavo sono kiati yesono kiati ena disongele tusongesa ntete twa luta ovo twenda diaka mnamoko kieto utusongesa ntete masono mo mandombe wei mekalila kediambo koyaya matondo
Vou tentar ficar de pé para esclarecer algumas coisas. Yeah. Tangu zinkaka, pova zinkaka vamos na kiputulukezo ivovila, tunepa yato ankaketa kutulanda, kaze vova ekikongoko, kansi putulukezo kaka vovanga, itsatuzao pazaya, efunu ke masono mandombe. Vingila tete. Awe mavimpi. Tuna kikilo mavimpi, tuna mavimpi tata vive mankete. Lutonadio. Tuna mavimpi tutone. Ndolo kwako. Yeah. Ingeta mama Teresa, mamu maeto ando. Ndolo kwako mwankazi. Diatete, bosi soneka, empova, tuta vova mutanguza wonse novo mandombe, muna kati ya masono keto, mandombe. Ewawe mandombe yakile tusonekamo. Nanga tu wantu kibetoma Monaco, eh? Kabeta Monaco? Sonegena vanantando. Nantando kiki. Yapila mona lutabona? Tuta mona fioti, eh? Jambuko. Luvuva mugavo velevo. Kanti mukikongo kaka fete sasila. Eya pila sonekene. Eyayi ye masono mandombe, emuna masono zazinzenza, eyayi mandombe, emuna masono meto mandombe, yapile tusonikanga mandombe. Mambo mwenava yanda, imau, muna masono mayeto andombe. Aye avava, muna masono meto mayeto mandombe, evava, masono mamindele. Kansi, maonso nuka bavovela kaka jambu di mose, kwa kuma tusonekene mandombe, kwa kupa tusonekene pe mandombe. Mas agora, para chegarmos até aqui, há muitas lições. Mama Teresa kavo vele que tu tá Monaco, que tu tá Monaco mandombe soneke. Nanga iwa yingeta. E a pila muna masono mazinzenza voza mindele mandombe vava tusonekene vo mu masono meto mandombe eyayi ma endiondo endioyo mbe masono mandombe vo mambu mandombe. Na yingeta
tutomene mona yetu aonzo nokovo masono meto mayeto andombe iwovo mesonekenwana. Agora, vou entrar um pouco na história, porque essa etapa que eu escrevi há pouco tempo, é uma etapa muito avançada. E mpila mvovelenge otu atikide, mambo metu tamokine wonu. Mvuluzi kimbangu, votata kimbangu, yandi wayenda mundozi, wavova yembuta von longi wabeladio. Longi yandi wavova voe wabeladio, tala mambo ivanga. Mambo ngita vova. Mambo ngita kumonesa, ufatima baka, savo mambo, imamu ngima mafunu, mavane nkanda ndombe, efinga, yengolo atwankakapa, bosa kuluzitiswa. Iwavo yandika vova, kane lutadidi, epile yeno bandombe lutungi langa zinzu zeno, mukatiki zinzu zeno, soneka, luna sonekanga. Agora, vou fazer a demonstração. Suponhamos que esses aqui são os blocos. Esse aqui é um muro constituído com blocos. Eu emvoluzi kimbangu vovo oluna tunga zinzo zeno, mukati kizinzo zeno pe soneka luna sonekanga. Embuta wabeladi wavovo munkipila yani wavovo talaka mbote mukati mukyakati kya kima luna zinzo yenu luna tunga luninanga izintalu zole luvangilange mambu. Ezo zintalu pa kani bakidizo izo zintalu zizavanga pa mambu mankaka vo mambu mayingi munankanda ndombe mambu mafunu. Iwa uvoka vova wabaka eya ntalu munakati kya bloku yeya ntalu pa munakati kya bloku wavaikisa zintalu zole. Não sei se conseguem ver. Tudo a mona fiotinha. Vou tentar carregar mais outra vez. E antalu, tuta mona antalu zole, muna kiputu lukezo, o mamu mawatika, muna kiputu lukezo, aboke lavo, 5, endioyo, 2. Muna kikongo 5, yetu awonso tuzeyevo, 5, 5. Edoji, zole. Mvuluzi kimbangu wavovo, eza zintalu zole, izintalu zavange mambu mawonso no, luna mawu etsatu. Ayeno bandombe. Ni wauvo, yandi wabeladi, okamone mo mambu, wakatula, eza zintalu zole, muna muru de bloko, ozavaika muna muru za bloko. Ozavaika muna muru za bloko, yani pa wakatula zo, ye za kuma ya pila. Kasi mungwati kilu za zintalu zole, 5 muna kiputulukezu, ye 2 muna kiputulukezu vo, 5 ye zole kabakala nkumbuko. Yandi waboke la kaka vo 5 ye 2. Kanso yandi wayindula wamvuluzi kimbangu nkembe vo, eza zintalu zole, izintalu tuvanga mau, mambu mena meto tsatu. Wa ukipila tukala boke lezo zitalu, kanu tuvovele vo, 5 ye 2, o 2 ye 5, tunina kaka muna mamu mamindele. Yandi wayenda kuna universidade ya Kongo, wayenda monana ye minlongi miankaka. Passivo foi pedir ajuda.
científico ya watu nkaka iwavo kayenda watu avavo emo mambo kwe ayuvula embuta wabeladio mpai ngeye kwe katuki dimbuta wabeladio vovele mbomu na kwatuki di mamu ngezi di mamu mamu mayingi muna tangu vo iwongi tavova kaka mamu mini nanga mvimi importante yani wakavova mo mambo watu zinlongi za universidade kuna mbanza kuna RDS vovele vo emo mambo kamambu metuko onge mosibaki de mo mambo nge vovele vo kimbangu uvene mo mambo ndawenda kuna nzunzambi atu kimbangisha avova vo asonge sa mambo mankaka iwavo yandoka vutu kavove kadiambuko wakota jaka muna mundu científico muna katika mundu científico wabaka enkunga bankulu betu bakila yimbi la muyana ntangu wonkunga bakila yimbi la mukala ya pila ngele kunzila Kongo ngele kunzila Kongo mbaki di yeto wonso tuze wonkunga wa mukatike nkunga bankulupa basike ngoma o watu zankaketa yimbi la ngele munzila Kongo engoma yetabula paka tuku paka pampa wa yandi wabake ritmu yengoma wavane 5 mukumbu pakundungu yedoje wamvana yo kumbu pelekete mudiambu ya barulwa ya ngoma pakundungu pelekete pakundungu iwavo waboke la pakundungu ye pelekete yempe wavane kumbu za mvuala za mpamba yeto wonso nutuzeye ediambu disongele mvuala yediambu pa disongele mpamba mukatika mvuala eninanga zimvuala zituki dikotata nzambi wabokele pa mvuala za mpamba savoka eninanga yediambu jankaka komu yatangu tutavovanga muna kiputulukezo vo makoza nu sem aspecto iwavo yandika bokela mvuala za mpamba kansi mukatika mvuala za mpamba enjoja muna masono mandombe kakenidi yaka 5 kuvo zole 5 kokase 5 baki di kumbu ya pakundungu zole pe baki di kumbu ya pelekete através desses dois elementos que vai desenvolver a escritura mandombe. Isto quer dizer que 5 e o 2 é a base da escritura mandombe. ingeta tutatoma landa kikilu wei masono mayeto andombe keti wei mayantikila kizeko keti wakinu diaka ediambu diankaka kutu songesa wei disona menanga vo wanka tu diako masono tu wana tuele diaka munamoko kieto kizeko wankazi dutonadi jambu diankaka diaka unadia ukutu songesa wei disona mena ke jambu ko yaye uyatangu jambu dimosi nzolele songela kwa zimpangi zame uma coisa que é muito importante mu jambu diki yetu tufati longoka zindinga zetu yepe tufati longoka emasonometo mandombe munakati za zindinga zetu tangu za yingi yetu zindinga zetu mambu metu kantu zule soneka mambu metu tusonekanga mukasi kaminanga mamboteko. O exemplo que eu vou dar, muitos escrevem a palavra, suponhamos, quiambote deste jeito. O que K-Y-A-M-B-O-T-E, quiambote. Mas na altura, quando não tínhamos a escritura mandombe, é normal escrevermos o quiambote desse jeito. Mas se nós entrarmos
na lógica do pensamento de Mandombe, escrevendo que Ambote desse jeito é negativo. Escrevendo palavra como Mwanza, esse que escreve Mwanza desse jeito, também é negativo. Então, para eu ser um pouco curto, isto quer dizer, se tirarmos, suponhamos a palavra que Ambote e Mandombe, nós escrevemos dessa maneira. Este é Kiambote. E definindo isso literariamente na escritura europeia, é deste jeito que vamos escrever o Kiambote. E não Kiambote com capa. Então, Mandombe, tradução de Mandombe, este aqui é o erro. Ingeta kikilo uno tutatoma baka tuta longo ka kikilo wei ukadilanga emasono mayeto andombe ndonga ya wantu mbe yita kutulanda ovo bekuza kutulanda nanga mpe beta kudi yuvula ko beta kiutuka wei diaka masono momo uno kia kifo masono mayeto akongo iwowo mesone kenwanga dinabo befofanga leka sikama mamu mampakaka tu longo kanga boka tafuidiko twakinu ntete longo ka iwowo kikilo ngwangazi Andre da Silva idinavo mwankazi lutonadio volenda vuanda kwako mpasivo twamoke na diake ntango eto keisidi diaka yandako twamoke na koto diaka emoko geto kya kitandikaka masono mayeto andombe nanga nanga endonga onzo naita kutulanda pena to malanda kanana voko ketutomene Alô? 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 Unabo mwenzanga wemadia? Ngita kugwa, Kiambote kyako. Mavimpi mako ntanga meyo kwa kitu kya mele luzayaji ome? Lutonaji yome? Ingeta, wawo. Ngeta. Omono kikele kunzo kwa ngita luwaka kansi fyoti kaka ngita kululanda. Kansi kiufungi na kia kuna kwa manu lutonajo. Saluki kita vanga saluki Ambote. Nuki akinanga tutamuna kuvonkangwa ndombe muvila tuina muna masongele ku emasonometo. Mujambo una masonometo menaki kilo menaki kilo awe fetivo kutua mena yensa sandi menampe yolu santu munangati wa unuki akitamuna kuvondonga tutavila kana kilo unaosonekena anga emasonometo wanton kagato sonekanga mona twasangisa yekimputu munangati unaokala kilo unaashona menanga nkuluzeto kiwako kilo osona menango unuki yaki wao vano mona mvava kikilo givula mundiamu ntuwa kulanda ngo tukavovanga
o tata Simon Kimbangu ndozi kalo ta kaida kuvesa kuna kwa tata Beladio nanga vokita vila kanako mna mata didi Emerson Meto mambo mandombe kanchi unota sa shilonge kizeko nanga wa vila fiotingi ina mdiambo wote tadidi muna lusansu lweto o tata Kimbangu wote tadidi omvu na kautukila yokina kwa yanchi ke masono momo ongita muna nanga jabena bete la kukulo kizeko tilonesa kutu tema kutu saasila liaka mdiambo o tata Simon Kimbangu akautuka kuna ngipito kuna Egypto kwa kuna emasono makongo makalanga kala kolo watu taridikilo muna lusansu lweto wa ota saasilo mjambo masono meto masanga na mena masono iyo mwanda ona okala kubotu diaji sango eto wantu mjambo na masono mambo mayingi mena masweka ma waoja kufanga kubo muna gyaga kyanzo na tungula gyaga kyanzo na katika gyaga muna mchungilo na muna masweka mampe mamaka kantimbe wotu enempe kuna ngipi tumpo kwa kuna mpelaka wotu ele kuna kubokelwa ku pyramid mnankati kwa kuna mpe woko telvemo osomo na kuompe ankaize tina basone kangampe mnagia kampe basone kinanga mambo maingi mena wao obovukilu obovele matata Simon Kimbangu mno kitumene votia takigiloko pashatuma kutusasila mujambo okona sasila onge unlongi wino mno kina minlonga kanso unu kya kinanga si akala ko ya nso longo wantu mna longi ko mujambo ndonga betavava kigilu endinge to yai to avatu mna yo kansi atu kwenda sasila nge mambo mankara atu fetiwa na sasila mpasila to makiesa ngakikile mambo mujambo wantu ke bakadinga mna tombe ali mujambo wota na sasila mambo kete masasila kilo na ulifuwa nene ko endinge to sita kala kuboka tulenda jaka stingi ka kusana batte kumuka idina bontondele dikilo munasal ga kutasala kansi kivu kama ntaka baba ko kina katata Kimbangu na kautukila yemasho na metomaki Kongo kina makalanga yani ndozi kwa nilaka ina ya tata Kimbangu kilo aiza mpasikeza kutusasila yemasho na metomaki Kongo vo yemasho na mwe tata Kimbangu na keta mo kaiza mo sasila kuna kwa tata Beladio makala wanika lekolo ntonde lekizeko kati kivu kya mentomene kyo vanga ingeta tutondele kikilo mwankazi ndwandele lya silver tutondele mwankazi lutonajo kizeko keti utomene mbakisa kiuvu kya mwankazi Andre da Silva yani gavo vile ovo kiuvu kya ni kayuvu ilivo masono momo mayetwa ndombe kuna kwa yani votu tadidi kuna ngipito masono momo makala ovo masono momo mayanti kakaka kina o tata Simon Kimbangu kaiza lotesa endozi wa sadiani wei ngeri omwenene kyuvu volenda kyofutu kia tete mbuta muntu Andre matondo dia kabika vo etata nzambe mpungu tulendo yemuela Kongo kakala ebeno ekuvukenu mvimba kiuvuke mbote ngiangalele kansi mulusansu vo muna kiputulukezu ivova atwanka kapeta kutulanda ebau kabevovanga ekikongo ko bankaka vova na vova kansi kambote mvimba ko emambo matadi divo masono. No Antigo Egito já existia a escritura. Depois esta escritura entrou na nova geração. O exemplo típico é a escritura grego. E nós suponhamos dentro do quadro, se formos para escrever o 2, antigamente era apenas 2 paus. Ou mais ou menos desse jeito. É que era 2. Mas quando saíram, na era passada, desenvolver a escritura tornou-se 2. Nós também, no Antigo Egito, tivemos a nossa escritura. Depois das independências, temos que entrar no novo sistema, e esse sistema nos obriga a ter uma escritura.
e assim aparece a escritura Mandombe. Praticamente é uma renovação da antiga escritura no Antigo Egito, que veio nessa nova era ou na nova geração em que nós estamos hoje em dia. tutondele nkwankazi ndwandele da silva kizeko keti o tomene bakisa ovo o dietevo vana ekyuvu kya ukikele o nkwankazi lutona lyokavo velevo muna ntama kuna ngipito unakwaya ntikila mama onzo kuna ngipito emasono maitwa kongo makala kwandikala kanti kinavo enza soba ikwenda sobingi vuatumuka kakaita kwenda vuatumuki omasono mama na mangipito ima umomo maiza ovo mavuatumuka muna masono ma ngwankazi lutonalyo katele kutusongesa muna masono mayeto andombe ovo masono mandombe dina vo kizeko keti otomene vo luaka vo kutomene luaka ko kanti emvutuzani izao zozo ka vutuidi dina vo kwa yeno onzono luta kutulanda vo kiuvulu naki au lubokela mpasi vo o ngwankazi lutonalyo ombuta lutonalyo katuvane ntasa ovo katu vovesa wei ini na kaluvana emvutu zeno lubokela tunavava tutamoke na kaka entango etompe iweke kwani kumfokolelo kanti nteto azenga twakinu ntete vava mokena lubokela mpasi voto avua tumuna kaka endingeto ya kikongo yenda kikilufu kuntwala umambo manaka tuzeko ulongoka umambo mamana tuzeye kala twenda moto mavani dingi mpasi vo endingeto keifukiko mpasivo ndingeto keifukiko mpasivo ensinche tombe keufukiko kyambote ingeta kikulu ngwankazi ndwandele kinavo bakisi tuibaka jaka omuntu ankakauta kutubokela mpasivo twafokola kwetu. Allo? Allo, kiambo tekia ko utabovela. Allo, kiambo tekia no? Kiambo tekia kutata ko utabovela. Allo, pangeno kwa munzulani. Jamu dimosinzo rezaya. Alfabeto que a masono que aqui mandombe tal qual letras letras tem alfabeto dessa escrita, como é que funciona, são apenas símbolos, tipo eu gostaria de ter um esclarecimento sobre o alfabeto dessa escrita, pelo tempo português porque não consigo formular em Kikongo. Eu sou leleza yavo ovo inabebokelela mnamputu alfabeto ya masono mandombe eti wei kadila ngavo masono makwa kena mawo wawo Allo nanga ozengele kala o ngwankazi luvuvamu o ngwankazi lutonalyo nanga ubakisi ekyuvu kya mpange tobokele jemi kazolo kyuvu kyami iwao ndoleza ya tutondele wawu tuvane mvuko kwambuta lutonalyo mpasi kavutula ekyuvu kyawo vovo kwangewe matondo diaka yaya masamba yevo matondo kwambuta muntu luvuva luvuvamo mambo matadi divo alfabeto muna mandombe yetuninanga ye makumole yetatu já são elevou temos 23 letras de alfabetização em mandombe.
uma pequeno ya wao ngawe isona menanga muna masono mumu kaka mandombe ovo mpilanka kamesona mena ke diambuko mosisonga diaka pila mana pila kusonikanga kansi ke sonika mambo maonsunoko e muna mandombe tuninanga ye primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto grupo. Tuninanga ye ndioyo ingeta ngwankazi jam masola ingeta tutonde leto mpe mkiese kikilutui ketuta mona wo ngwankazi tutonati Iwau mona luna ndioyo muna mandombe tumboki langa vo primeiro grupo buka chantete buka kantete mu mandombe e kia buku tuboki langa vo B muna kiputu lukeso e kia buku tuboki langa D e kia buku tuboki langa Fa kansi muna katike masono kieto mandombe katuboki langa B ku vo Fako vo Jeko endioyo nti nkenge tukumbokilanga endioyo ntsinkanu tukubokilanga yetu awonso tuzevo kinkuluketu tuninga mvima ikinkuluke mfunu yetu awonso tuzevo emambu kani vovo tunavova emamata divo ntsinkando zinkenge ntsona nkandu nkenge yenkonso atwa nkakazeye mu mambu kasi atwa kakazeye muko iwaumo endioyo B endioyo F endioyo Z G ndioyo D tuninanga buku kyankaka buku kya zole ekiaki kinaka yingiko ekia buku muna kiputu lukezo tukumboki langa M ekia buku muna kiputu lukezo tukumboki langa K vo kapa ekiaki muna kiputu lukezo L enjoyo muna kiputu lukezo P ye buku kantete ye buku kya zolo ye wawu kusonika e buku kya tatu ye buku kya ya ekiaki buku kya tatu endioyo muna kiputu lukezo vo muna masono ma zinzenza tukumboki langa C endio tukumboki langa
V. Endioyo tukimbokilanga T. Endioyo tukumbokilanga N. Ekia buku kia tsuka muna kiputulukesu tukumbokilanga Y. Y. Endioyo R. Mwanga zilutonadio vingila ntete twayamba e telefoni. Allo? 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 Nanga ke tutawiza nako mwanga zilutonadio lendi kwenda kwako. Kejamu kumatondo. Endioyo tukumbokilanga vo we W. Endioyo tukumbokilanga Z. Allo? 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 Tutakugwa kyambo. Kyo ngina kya umvila kene muliambo onakwa mpanyame yali kumjugula ili aujaji ema sono mo mandombe nanga ndonga ya wantu andombe kwa yetu wa Kongo ke batomini muza ya kikilukona nabo banampe yo mpange twankentompe wasashila mokala nani mwana Afrika kateza mosashila kala fyoti kansina ndonga kikilubena ke bazemo mono mpanshi do ampekina kiremo kuna mesona mena wakwangaye kazi yame kangindu nami ya umpashi emasono mo mpashi wa watu monamo mamuangana kwa nkango andombe akangwa Kongo banakibena kibazemo ko awe nkasalu ovavo vanga unakala ingindu unovanga pashi wa watu mona emasono mo awe mbani sikwa Kediambuko matondo mbutekumbu ngwangazi ndwandele ngwangazi lutonadio vo olenda vutula ekivu kiani mpati vo twafokola kweto emoko kieto bosi tukuizaji aka elumu yankaka tuizaji aka monesaka umasono metu vovo kwange unavolenda mbake fulu kia kwa vuana mpati ndonga onto no ya mona mnamvutu zako ovana. Tá bom. No tempo aqui, Matondo, então, para terminar, quero agora representar as tais 23 letras. Então, na teologia ou na fisiologia de Mandombe, as únicas letras que nós não usamos é o C, Munamasonoma Mindele, não usamos o X e também C, X e temos o Q minúscula. Esses elementos nós não usamos na escritura Mandombe. Porque nós dizemos esse elemento é a metade do S. Esse que não existe e esse aqui praticamente faz o sentido de capa. Então, essa é uma das razões que na escritura Mandombe ou nos nomes Congo ou africano não podemos escrever com C, nem o X, nem o Q. Mas sim, o lugar de C é o S, o lugar de Q é o K. E esse naturalmente não existe. Então, no lugar desse X aqui, nós colocamos esse elemento. Mas, vem com o tempo, temos como poder explicar como é que essa pessoa aparece. Então, muitas das vezes que as pessoas fazem o quê? Cometem um erro quando, por exemplo, escreve a palavra Chivucuvuco. Ele escreve dessa maneira. Dessa maneira, mas na realidade é errado. Tem que ser desse jeito. Agora, na segunda questão do mais velho,
Só para dizer que, desculpe lá, eu sei que estou fora da regra da nossa entrevista. No princípio, devemos falar sempre que, conforme eu disse no princípio, temos tanta gente que estão interessados nesse tema, mas infelizmente não falam Kikongo. E agora, no que tem a ver, na segunda pergunta do mais velho, a intenção é grandir mais outra vez essa escritura. Por quê? Porque eu sempre digo, na evolução de uma população ou de umas pessoas, existem 5 coisas que levam o homem a desenvolver. Temos primeiro, a religião, que é a espiritualidade, temos a política, temos o idioma, temos a escritura, depois vem a invenção, fabricação. E a coisa base é a religião, que é a espiritualidade, vem a política, vem o idioma e vem a escritura. Mas quando você não tem essas 3 coisas ou 4 coisas básicas, então a invenção e a fabricação esquecem. Mwankazi André da Silva kayuvuidivo masonomo ndonga ya wantu kama tomeniza ya ngeye ngangindu nazawu munavua tumuna umasonomo mpasivo yeto aontono andombe wazayavo tunaye tunaye masonometo kyangindu nazawu kyasalu utavanga munavua tumuna emasonomo Ngindu tunazawu tuzole mvimba ata wonso no azaya esoneka emasonomento mandombe kansi natuzetu tuzole vome masono makota muna YouTube kansi diambu diankaka tuzole ko kani tukote se mambo muna YouTube tunanga ye mambo mankaka tufeti vova vo muna kiputulukeza vova importante katufeti mavova ko savo é segredo mbumba kabantu ba wonso ko afotizaya ekipila mu masono mawatikila pila musipa yetu tuyela muna kala se kiputulukezo vasinzenza kabavova kuvo ekipila a kawatikila ekipila b kawatikila yetu tueleka kuna shikola tuwatikila ndio kumbwandi b ndio kumbwandi a iwa votu luna muna YouTube mambo mankaka meninanga kansi mambo mfunu kipila emasono mando mawatika katuna vova ko savo mambo ya mambo mbumba kansi mu watu azolele longoka emasono metu mandombe bafiti kwenda ani vozeye enzonzambi yatwa enzonzambi kimbangishta bafiti kwenda kubo bantu bazai savo ye totuizidi mumambo matadi divo masono mandombe vo ndongo kilo ya masono mandombe kwa Belgique tuninanga ko Holanda patuninanga kwasi kunzo ya mvimba tuninanga kase yetu onso tuzevo enzunzambi a igreja kimbangista estão espalhados em toda a parte do mundo ndio yozolele vo una yetsatu ya sonika vo zaye masono mandombe kafoti kwenda mvimba kuna atu atalange mambo manzunzambi ma igreja kimbangista almoço enda vovavo munungizi di etsatu zame nzolele soneka mambo mame mandombe vo masono mandombe ingeta kikulu tutondele moko keto kyambo tekikele kanti entango eto ikumini kikilu okuntuka tufokwele kweto mna moko keto kanti bosi tukuiza diaka muna lumbu inaita kuiza mpasi botuzavu velaka ka mambo momatadidi masono mandombe itinavo mvovo ntuka kwange yengwankazi lutonalyo mpasivo twa fokola kweto emoko keto vana mbote kwandonga ontono I kuilende ovo kwa kanda dia kudia ontono vovo kwangeye mina matondo diaka ya masamba yatetevo fyaukidi mvimba mumambo mawonso ne wunu tumokene bika vota Tanzania pongu tulendo ebisimbi byatalange mwela Kongo bakala ebenu mpila mosi pangita vutula diaka matondo kumbuta mutu mpanzu bika vota Tanzania pongu tulendo kakala yande ya to wonso no petu atulende mulumbu kya wunu vomu yantangu pa bika Tanzania pongu tulendo kakala ebenu
kaluyo iko ya vita tuninanga mvimba vita ya mfunu yepa mvita mvimba ke difícil iwavo ndombele kwa yenu lulongoka zindinga zetu evode tali di kipongo kimbundu umbundu ngangela fyote zindinga za zo za fafilika yetwa wonso no tufatiza longoka iwavo zimpangi zame funda dia matondo mvimba ewawe mbote zame za kwenda kumpangi ame voze kobe kobe embuta mutu amador vata empangi ame wayakala matu mona pambani yatwa wonso no atulende mulumbu kya unu bika vo tata nzambi kampungu tulembo yakala ibeno ye funda diaka dia matondo mvuto ele kwa yenu ingeta kikilo tutondele mono pediaka mvuto di efunda dia matondo muna toma kwiza muna mboke lozazi twavengevo wiza wamoke na mono mwamuki mvuka kieto va sanda tomene vutula kikilufunda dia matondo kwa ngeye ye vutula diaka efunda dia matondo kwa ndonga onto no ikele kintu adio yeto itulende ye kwa ndonga ya onto ni kuza kutulanda matondo tuvene mpedi yake funda dia matondo kwa yani mfumu nzambi mpungu tulendo tuvene diaka empwasi kila ya lumbu kia uno kuiza diaka twamoke na mwamu ndingeto ya kikongo tomene kikilu fiauka tomene fiauka mvutu ididi yake funda dia matondo kwa mbuta mpanzu mvutu ididi yake funda dia matondo kwa luvuvamo ya ubekalanga koko ni mamasini mpasivo esa luketo kia toma diata dinavo matondo mpe kwa ngwankazi ndwandele da sivo kele tokintu adi kwa ndonga onzo no ikele yeto kintu adi kiambote keno funda dia matondo kaka unzandi vo kutuvana dia kelendo kutuvana dia kengolo bosi tukwiza dia kamuna kia lumingu kita kuiza mpasi vo tuzamoke na diaka mambo kaka mamu ndingeto ya kikongo vava sanda YouTube tunamwamu muna Kikongo Talk Show soneka muna YouTube tunamwamu soneka mpe muna Facebook page na malongi makikongo tunamwamuna lutulandi la mwamuna ekiaki isaluketo mono Maria Masamba yatoma kuza kudisunzula mwamundinga ya kikongo dinavo ufokwele kweto lumbu diaka isinga kuiza vosi diaka tukiza mpasi kutuza moke na kaka yoyo luto masala Tamaki aquele estresse do Maia manda ver. Yenda kuna ya